itwa ba westana tuturukwekunda niyo shonga bwaki noza kweta nice boy umuhereze imitwara 3 kora yete bright ab umuhereze 9 tuturukwekunda so ekinkwaburaho kugira ngo abeshongozi ubona bazabeyemwe ningashi bagira mani twekunde kandi ekindi kitwe ba promoter nityo twine kuhereza amasuko ombeshongozi bitu ba western. Alright, amazina ni msema shweko kandi program nekibozi nkaburijo bitu nimbakira kandi mbakunda munonga mwebare kuwachinga Nkore Media TV mwebare kumuntu mureba buri kimwe kitukubaretera kandi ecyo nshitigarira mamane kwerekananye hate cyendo kushaba ne kujya nte zari Nkore Media gambara mugenzi wawe ahasagara maze muze umusubscribing kora butaka subscribing kandi kora subscribing oyimate umukadako ahasagara buri kiturate kihonoza ko utunga notification bakugambira ngo Nkore Media hine kibatekayo ahasagara nozeyo nogumana urebe kitwatekaho bitahande ni nkursa yo abakazi mwena himuri nimba kursa yo kiberere Women's Day so mwebare munonga mukuritse yo kandi nyuma abazati kibahe ecyo cyo kibere kiri cyanyu ni mu mucicakire mwaye yagara barutora bura hamwe ahandi mwebare munonga ni mu mukikuru cye kirecyo kuko kukima ngwebere binde bikusigarana babiri bibashija imwe tukabarondera meke tukabarondera make mu cyo nkatakibahereza bitu ni ndakuma bayisa ngo program age abafite ka musente n'abantu binje munonga umuharu munka ba Semana Phone Solutions kandi abone bashangwaho muri mbara bakugambira ngo waba no hurra uri kwenda kushubura amasumu ningashe uri nko uri kwenda kwapa grading esumu yawe noza kuba no bakera nbashangwaho mu rembo rwito rwambara wahingura Centenary Bank aha mahando gwashumantare ninga aha kizimbe cyo cyenyine cya BNK noza kuza Afro ya Hansi bashangwa room number B037 so urukubashangaho numuganira kandi akabeyi nesha ko numwikirizana ningashi no batera namba yabo ya 0758 218 erizoba nabaretera umushinja wa man nabaretera promoter kandi imabesha ngozi na mnonga sobi focused on this program abanzoma urebe promoter owakubasa kutambuza music yawe ningashima bazana ba comedian bazana ba movie nabandi mwena ba dancers nabandi mwena so ogunu promoter nomwe omuri ba promoter abuturebire binabane kandi abizana bakurabe namano mu western almost ni hangariona kama akira turamuseho ahasigara tugumuzemo ngire mumesho sebo nakwakira nyanakira ngamusaba kutereba abareba Nkore Media nimbara musiyana rukundo mpango mukama wita simwe mazima na inashimerwa kushanga ngo ndyaha Nkore Media nywana wanje musima shweko we bari kuntaya isa nasi mantine bugarishuro webare munonga amazina gawe genyine nibakweto amazina ganje agina yesurwe tatana mawe nubanyita agubakushira mizabuso agubashira nizabuso ninyetwa tandika Abat Karekezi gona naganje tari muri atata na Karekezi neryawe na Karekezi neryanje nuko mu industry wayeta kuna jiro mu industry na yeta Zubair promoter weta Zubair promoter Zubair nazarwankai nizarwantungamo nyakera ruhama egomborra niyo yanyakera ishazana ruhama kandi cyare kinkuzarwaho nubakita Kishorro dena kahanga kinkuzarwaho bwera bwa muntu nozarwa bwera bwa muntu murara mutoko asa turiyo tiyo ntubana industry tubana imbera yenseje kuko kujumanya na western yitweji kuko kujuma kwetanga hikonka toba mpora kureka mtihame kirungi oino mchara shao none ngo myaka yansigaho yes abako actually umuntu nkiyo wovunana zuba abantu abingi noshanga naba yagizira umukundo wawe mwene nkoko nabo akabayine mu ba girlfriend ninga shabo mwene bacyakubweta bwa tip yes aho kukutwara waza kuzamukora ukagenda ho nawe konko shanga ine cyaye kumise nyuma ate kintu kiringu tinyine mukazi kureka nyino mwana w'umushiki
so mbona wazere nazire industry wagitaha mu bwireke industry nkagitaha mu 2019 19 went home industry na nokusiya hati obwiro bwe nenyuzuka henyuma munonga okori okatanda okori omweshongozi urukweshongora muziki nangwa nemizano nenke janari bawe ne babirozande iwe nkiyo umuntu wabere ne yoshongora nice cyaretire okweshongora wakureka ebyeshongoro bikaba bikakurema za video zikanga nice cyaretire wabireka byo kweshongora okayeta art content cye promoting mwana wanje presenter obari kumbuze kibuze cyo kandi ushire kukimbuza so abarukure nkore media TV nyonga ndyo mwishongozi ndukweshongora reke cyandetire kure ko kweshongora no kushanga ngo no basa kweshongora obo mweshongozi wando mare myaki kumo kiri upcoming kandi ekindi obumwe hakiba harunke kivuro omuzindaro nubaza guhereza ababani manywa bashikira higuru iwe tibakwenda ko muzindaro nabaje guhereza ariyo nakushaba imitware 2 ukiza umuhereza abura no ko muzindaro ningo umwe ababa abarkweta ba promoter twino mu stana aja unaza ku promoting umuhe kikumo cyumuhereza takwenda nangwa no kuta status ye so nareba ngo nyebonaboneseza kikanagabwa nyine nekiroto cyo kugira nti nanye promoting abana kwihaho muze gwabariya ngo gushangana bacunya aba upcoming yes najantireka ntandike promoting abana nyeho muze gwabariya bakushaba sente ba upcoming omwana tine cyakora tayine murumo yakusinchaka link kena data kwa kuryo kushuririzo ryo no mushabe mitware 2 ya data yazukwire nayo washanga utatambuza yazukwire nayo washanga utatambuza so wagumuzamu wagete nowe ebyo kugira ngo unze kweshongora kandi no kureba industry yenefa kandi urukurura mu talent yo kugira ngo no basa promotinga wagete kantandike promoting najant kantandike promoting so okweshongora no cyeshongora okweshongora kumanya ngo ninkunda munonga promotion okweshongora tinkayena uno muntu agirate okwano yishongora atkanda aho nyoka ningira ngo hatawo no cyawe kubere cyabonirege kugira ngo buro kabano oyeshongora konka utaka promoting so konka hati no promoting kandi atkor kweshongora ni mkaburi nintegatega ntawo tactics zone no bozine kumango cyeshongora cyawo ukora cishoze nikiza kubana kibono kukirara biho bayitegereza aho hatikana njyango nibo wakubire no kisindikira kimokeshongora uka promoting no promoting atkan kushobora amazima mwana wanje tokaba promoter kandi urkweshongora obwire wo promoting abandi nubuza kubura iwe yerebere mukwe promoting atink mobe kingamba no kimanya torkuba no rondera no vugira upcoming stage okujo tinyi no mweshongozi wanje letse nka MC Mashweko no mweshongozi nyondo promoter kandi yo mweshongozi twine chivuru mu university in ndiyo nimvugira nanye ndiyo mweshongozi tokanya uniza kuvugira upcoming wanje MC Mashweko ngwaze kweshongora kandi nanye kwenda stage mbeno za no banotekwa kwevugira niwe no ine kwevugira so tinkubasa kuba mweshongozi bantu mwe kandi kaba promoter nyondo promoter by the way kuma unikunda munonga promotion tinkaenda uno muntu ajatoka wayishongwire tinkukikundira cyo iba hati nko bwire bwashya kurigera aho tandikire promotion yawe uri promotinga n'ibintu cebe ningashene bizubuke biwashangiremo ibyo facingire bikuteganise mu promotinga mu promotinga ebizubu tubyakubebiri bingi konka ebizubu kare tubyakubebiri mu kiryaho konka ebizubu abantu abitukuba netufaho nuba kubituretera nimanyisa ki hariho nkabeshongozi nakiri upcoming konka ine messengers haza omwe atituba promoter ntutwine connections zantu hinja ama radio nkahi nkebyo shangana nango cyeshongoro cyebambe kiterwa radio obucyaterwa radio kandi oyine kusimba mu presenter yo abari mu program eri yenyine ekikonde yes oriya mukama we cyeshongoro wamjete tunonda kiterwa radio nte
ndondera yonke chebiri nche presenter yade enchereze presenter nyoni nyene kumokunda mugiye konka kakukora ki akafutera hatoriya ware nunda kumwiba areba ngo kumushabe imitware 2 nunda kumwiba nesente nunda kumwiba wabura data nondeza data nakwetegereza konkaga ry'amazima genyene orwenda kuzihereza oriya kugira ngo arabye he kintu cye iwe aho tandikire hine kabeshongoza bwakwasira ukageti omweshongozo ogwo ningogu ninye mukwasira at least 70% namana ganje ninye mukwasireho nangwa kitare ne cha 70% haro nabinkwasire ahintandikire ahayo nakwasireho na 100% tayonka nkombe babiri nyino mweshongozi wanje bamwetala ke voice by the way no witu akaryo mwana yetwire munonga nagamba bice natwaza mpora ayetwire kandi arikweshongora nkamukwatiraho mpora kuba na nesente zumwezo zonka eziyakorise ekeshongoro cyo kubanza ninye nazumuhiri iwaho tandikire ku promotion ya was by promoter hine nkabeshongoza bo wakwasireho okabimsa uwo kubasa kujotinka nanka ninga kananka hino kumba kwasireho nanye nkabihayo abeshongozi nibinje mushawe no bako ba MCs bano mango twine ba tugambere munko umwe babiraho tugambere mabo abo ikwasireho nikiri kiembo numureba da Western Champion izera yika nangwa no bwako bavare ni ndanzi mu kamera by the abantu abinje nibajyango ariyo na Yesibaru basereba no bwako bavare kuba tariho cyane gukora tansindikire mu inbox vare music kandi taking a responsibility ngora kimukorere cyaro kwenda so nangwa no bwako na MC Shukurani haru hahimu yambere ati inga kurya industry ya Western uko kwigereba kayo nka promoter nureba ngo nhabura muki akushanga ngo nureba hati twine onka Rage no shanga ngo nabasa kuba natunga miliyoni 5 kumupangisa konko shanga ngo omuri owakabero muri nyuma na kuza kumupangisa natunga miliyoni 2 ninga kemone cicweka ninga miliyoni 1 wanyitegereza ibo nkibo noreba ngo kandi abandi bakuratiraho ushanga bari muri kinana nsanzu nkaga so ushanga abinji bari umwe konka ntumanya ngo promoter itonduma ngo promoter ni wori kuba mbasa kwihaya abantu abo mukabato market bakabasa nabo kubona bazari miliyoni 5 ibone ureba ngo kiremese cyo nka promoter nice kiri kubura mu kugira ngo abeshongozi nabo bari abaryo shangiye nko kurukura kampara bona bari gukora sente zahiguru nice kiri kuburamo wano reba hano mu Western abeshongozi bari mbamana harimo nikiri kembo harimo vale music harimo tipo harimo megaton harimo 256 ba omega nabandi konka waza kureba price yabo kurigiro ko bari kubapangisa iyo nkibo twireho no basakwa no kimanyo twire mukore bifuro naki Rage no shanga ko miliyoni 5 Kampala bakiza kutwara ngati Paul shanga bamuhire miliyoni 2 wanyitegereza ushanga ngumate ninga bakutwara nga truce na ushanga rinkari yemo n'icicweka nabandi bagiye muri yemo kinana nkezo hati kongano shanga Kampala David Rutara ko miliyoni 10 Afik Femaika ko 10 Arien Skin ko 10 nabandi wanyitegereza so ituntu aho nundu kuburiza na habora muki ekiri kuburo mbeshongozi kugira ngo boshanye nabo hati bari avariyemo ogoro kubasa kumweta ukamutwara 5 ninga shaka twaro bakamuha 5 ninga bakatwara bakamuhina that ata mnywana wanje MC tukugira ngo abandi bakuhereza 2 ninga yemwe tubari kubasa harimo abana bakweshongora kurunje munonga kure kitwa aba Western tuturukwe kunda itwa aba Western tuturukwe kunda niyo shonga bwaki noza kweta Nice Boy omhereze mitwara 3 kora yete Bright AB omhereze 9 tuturukwe kunda Nice Boy nabasa kweshongore cyesho nangwa nabasa no kutetemese mbaga asinge na Ray so ekinkwaburaho kugira ngo abeshongozi ubona bazabeyemwe ningashi bagira man twekunda kandi ekindi kitwe ba promoter nibyo twine kuhereza amasiko ombeshongozi bitu ba Western masiko leka mbanze kushoborore itwe ba promoter nyendo nyetegereze
twino muzego kwesiba aryaba bakuzire tingume kindi kugamba wano kitegereza ninchetegereza nyamana ganje garyarwa upcomings artists so mboni uri promoter waba upcomings tondo kukoma kureka mana ganje hinkufokasingira ni nyenda munonga ba upcoming artists ata ukankubuze atwaye ati amana ga wamenje no ndaba 90% no ndaba upcoming artists so nikereka ngumwe hate shaheze Ray G yisha akayati Zbair promoter na ni promoting to kumpromoting ani mpromoting akamiliyoni yisha akayatirani no promoting to kumpromoting ni mpromoting konka kikugezaho kumanyisa nico taka changere abwa kina kujya ntinyenda munonga ba upcoming artist abwa kintu bapinga abwa kiba upcoming artist nitubapinga iwe no teka ngo Ray G ninga Megaton kubarba bataciro haraba hariho abwa kino mupinga abana babarkwija busyo industry kweshongora iwe no teka ngo Ray G kwako batarho haraba hariho. All right. Bino bigambo bya promoters Bairo. Hey, numamhura kandi no promoter mana ha. Bitu mteba kumanya ngo tune abanywani bitu aba Max Graphics. So aba Max Graphics abone bashangwa ho mu rembo rwambara kandi abone bakukora wabano yenda banners, noenda stamp, noenda plastic cards, noenda banners, noenda stickers, noenda poster, noenda IDs, noenda magazine. Nebindi bintu bingi munonga t-shirts nkofiri nebindi bingi munonga so abo waro benda noza kubashyikira kandi nibakore bintu ebyo kasente kace nibashanga aho muri mbara muri Zakaria building opposite na enyuma ya Pelican Hotel kandi opposite na Fresco supermarket aho niho barukushangwa ninga shino batera namba ya 07 ina 295 ahasigara no bano gamba nabo kandi no bakira akabayini kacena kenshi ko numuganira numongera kwatana numongera kora business tukugumiza mutwiriro kuhendera Zbair promoter ninyenda outshoga mbereho iwe kurugiro ko kureba ninga promotion yawe noenda no ikintu noenda kukiteka level ki western ogireba kugiteka level ki nkewe nyo western nyo kunkoreba nkanye ninyenda western nayo at least benka central industry nyoni ndeba ngu western region twaza kubanka mu central tubanze twekunde ebe byo kurangu omutujariyo na joma ajipu mukarango butaranga rero churangu nikiri kembo aine show ebiro bitano kwa kana ajipu motel ochurangu aine show ajipu motel okashango takubasa kumuranga King Search banaje muri mbaro kaza kumuranga tubanze twekunde nubwe industry turagiteka turukwenda right gumizamo urukwendera rukusibura nabare bitu tukugumizamo tukwendera turukwiriro kuhendera nyenda kusima abantu abanyinspiringire kufuke kindi ninga shukika hindi Honorable Ronald amutwire bataringa ya Honorable to be ahabwa mwizi sub county aka DM Swaga CEO Nkore Media ni respecting amunonga by the way nintekateka niwe no kimanya tikwetagisa webare kuba umuntu uri kwendeza webare kuinspiringa kugira ngo mbenge kindi ninsima abantu mwe nabakwagira Nkore Media banywano banje abantu bantungamo banywano banje abanyambarara banywano banje nangwa by the way nyine yo munywano wanje omwe no mweshongoza aryo mu central nakunda munonga kuri Nkore Media brother Mick Wine ninkusima munonga Mick Wine ni respecting a bro webare kutagira Nkore Media webare kwagira ba westana ninkusimira cyarumwe abantu bambarara mwebare kwagira Nkore Media twine na Nkore Comedy Limited nayo neshangwa YouTube channel mbasa kuturondayo mube no mureba content yitu twina abantu bingi kandi hari abandi barufiteka mu sente abone babeta ba District Technical Services abone bashanga muri mbara abone bakugira ngo bo bakuretira ubuhereza bwa plumbing tailor fixing ningashe wabano ndafiteka mizo munju yawe
oyombekire flat oyombekire ishomero oyombekire irwaro oyombekire business oyombekire bar oyombekire buri kimwe kokano ndafite kama mizi gawe kumanya ko raga wiring ege abantu bizire batunga mekizibu umuntu shanga yazo mukina bamukorera enju akiko mukinabiro waheza kujura wayetereza oswikinga mizi weteka usabone kiza kugeto mmesho oswikinga mizi kugaruraho amizi gabura gakeza kubura ushanga nguteyirize zibafuterera mukinabiro zikaza zitashemire ko barizo zekinabiro hato kiza kujya tukoza kwetereza isabone kuri amesho umuntu shanga waterra umuto gutere nyuma hura nko muntu yago mukinabiro yafa ningashi hagira ko yafutara so bariya bafutereza mizi gawe kandi bagaraka bamanya teyirize zo mukinabiro ko ezibashemire futekamo ezishemire kuzo mu sitting room ezishemire kuzo mu kiyungu ezishemire kuzo mu toilets ezishemire kuzabura hamwe babantu bakimanya bafuterereza je almost aho murimbara waza mu bizimbe bingi tukugira ngo tugamba konke bizimbe bingi nibo babikozere kandi ahi bakozere buri omwe asima so mbene mwe kwatirabo babahereza murebo buhereza bwabo kandi abantu mu makozesa logistics technical institutes so technical services nibo bari kuba bafutereza buri kimwe ibori yo koreza kazo uri kiruhura uri mu central uri Bushenyi ntunga mu nahandi urzaka mwenje uri kuvenda uri kugete nimbasa kubatunganta noza kwa notera namba ya 078 bisatu atano na mukaga na 9 078 bisatu atano mukaga 9 hasigara noza kubana ugamba nabo kandi numuza kwa mukwatagana numukora business kandi atunene nkore photography nkore videography abo nabone batuna abantu barunje munonga nabone batuteka mu sente nibakugambira ngwiwe no basa kutere kishani no manya kutere kishano nyigire bakiza kukireta bakakireta urukusheka numa kukwata video otatayire bugenyi bakareta nabare batari mu barumu so mbe niwe abo nibo nkaba kubasa kukora kandi bakakuhereza bakabikwera umukire kake so ye kwatirabo nibashanga rukwago plaza aho muri mbara wanoza tax park batera namba ya 0 229 emwe asagara beno gamba nabo kandi rizobe kibozi batiriyaho muri mbara nibaheta one drop so aho nugo mwanya gwo nkuguri yo muri mbara ugoro kubasa kuzaho ukachakariraho ukariye sente zawe ka feeling free atine kiru kuyombera atine biru kuteza umutwe atine stress atine kikuteganise no ikaho shitamugumo yo kwisoti ndari aba hariho bwishiburungi arobwishiburungi mwene kiko no kubagambira kayete ndeteraka namwe nimwe byaza kuhendera muzakura nareta ho kama kamera nzakuretaho ma kamera so mwe niwe kurekani kugambira ntuwe banywana bawe abagambira bibuzo tu one drop ne erenkahe bakureta ha one drop no zakwana urira ho gisente zawe atine cyo kuteganisa neshangwaho mu rugazi so wako muri mbaro joti ninzargazi aha one drop acho nzakwa nkimara asigana maza kureta no ria sente zawe ko rukwenda otherwise mwe bari munonga kandi mwe bari ufite kunda